Toto kami katabi lako torto parenge. Lalana de tondo ko lagu tunda yung pira-pirainan. Kami katabi kan lako Bapak Pastor Dewan Stasi. Siya katabi kan lako torto mga parenta. Siya katabi kan lako di Puabera, di Puidora. Lalana de tondo ko lagu tunda yung pira-pirainan. Ya de kalau kotero mo kaniparang sobali. Ini surat Robi Mari kali ini prokotero. Ini semua selama sian. Berada pada keluarga tuh Toro Maritim melalui yang itu sang siturusan Kamarintinan AKBP Sederkombo mak tu papak narinda yumi balik papan rampo bempatu mali nako anak tomate nambai Toro Maritim molan anak tomate naki pula katongkorang Kamarintinan ta tertolongan di timur Magulololo di Randema Anggota Kalesiwan dan nampak na katongkorang ta Kamarintinan ta tontong sudah kelolong na upulang ang pendangan na ulun na bisa sisi saru kana dire kirana batu. Ya hati-hati na lula buto. Ya hati ulun na bisa irana batu minggu ini kita tengah dikiran bukan. Ya hati ulun na bisa sisi saru kana dire so lagi boko. Ya hati-hati na utama liatu. Akar video itu pergi lah kita bisa. Coba. Coba bagaimana deh? Coba mana? Coba bagaimana? Sudah sering persiapan kita. Kapan lupa nanti? Ada dekorasi deh. Bawa deh. Tomaki waito. Listrik kita. Sound system. Toma protokol te. Toma shot kita. Itu orang yang ada batu teo. Dalam bagi aku di foto-fotoan. Kepala apa ya? Kita WPR. Kepala Dusun Sarokia. Kepala Dusun Surakan. Kepala Dusun Malape. Kepala Dusun Tabunan. Kepala Dusun Niau. Tadi kalian yang mau tadi waktu tadi jualan. Siapa erat tuh? Siapa erat? Siapa esande? Siapa apa? Siapa penggila? Siapa Enrique? Pavoni? Pavapare?
Pengikay. Pengreski. Senerovane. Seneamunge. Omarise. Senevisay. Siapa warganya? Siapa warganya? Airnya? Siapa barista? Pemaksana? Neamarnya? Neaskai? Propokai? Pemeriksai? Pengepene? Seneadele? Siapa menguasai? Kopeni? Pemabue? Pemwendi? Sedekiki? Siapa mainnya? Sedekirisannya? Nemalai? Yan ang nagtana na kami kay kamasama pa. Pagkaldo, pwede pagkaldo ito. Yung sinayohan pa. Ya dari itu ya tuh tema tuh tempat yang bukan ini masih bapak meninggal lagi ya nah si dua lagi itu barengan kira nambah tuh nih talan ini cerita tuh paling nambah pola tetap gimana di tanah kita nah poros nah tanah sengaja Beli tak betul lagi. Oh, ibu. Oh, ibu. Beli tak betul lagi. Lagi kelakar. Papa, masih ada tuh ada teh. Ada tuh. Kalau mana? Sini teh. Kalau mana bisa? Kalau mana bisa benar, benar. Nomor air ya kalau pulang. Betul kamu sedang. Tidak. 50. Anda pelona. 100. Bisa benar, betul. Bisa berapa? 50 bisa. Anda pelona. 100. Bisa benar, betul. 150. Aman ya, aman. 150. Pero kadang nanti kalau nak kira gambar tu minggu ini, orang isang sana itu panuan dari dari kalau sini ni kalau muda panuan dari dari. Kadang dia nak talulah sahaja.
Kadarian na dio buto te. Kadarian na dapat to. Kadarian na dio surah to. Iya betul tuan, iya tuan yang ngerok betul pengesalan yang ngelambi mo, karena wat kanala. Iya. Kadarian na sa bermana lo to satyan te. Kadarian na da mingguling ito. Kadarian na may pamaru te, ilan na yun itindi na to. Kadarian na da manual na tumisong mo to. Kadarian na da karanglo na lute, manual na soaligi. May yato sa bakulakan na ikaladian na ng nanas sa buga tungkulan na. Permite dalam desa nanti si kemasian na tondo korek ke rendam batu na hindi tamunan. Bumana ko kuha sabi ako palingi hindi na tamunan na uto na yung may pira-pira tondo. Sabi ko pala ko kung pastor sola stasi. Sabi ko pala ko kung kanita siya kaabila ko tumatong hindi na tamunan siya uto na yung may pira-pirainan. Sabi ako tumaparenta tulanasan sa among pula sa among simisay. Laki pamali mo. Saan yung pite? Saan yung uda? Saan yung nili? Saan yung sura? Wala yung pa. Patamal kuminan nalay. Sana pitete, sana udate. Panjang itu lang napakubani kita ini. Siapa Darman? Porampa. Seorang Tekalebu. Tarangso. Tobara. Tomina. Sumbu Pudu. Pasibay. Tarangso. Sumbu Pudu te. Sumbu Pudu te. Yo, Sumbu Pudu te. Yo. Rantai Kalebu te. Mencari asal kami tunalai. Yo. Porapat te. Yo. Oh. Kalau pate. Sepong lambe. Tobarate. Indara. Tobarate. Indara nani to ya. Pongisa te. Pong lambe. Rakan. Nasibana tau tama buntu. Ante. Ponglambe, pongisa. Oh. Pongisa, ponglambe. Yo. Apa nih? Lemuban.
Ala ya. Sana ingat dia sola. Negontur. Beni sampai aku sepopo talangan tu sana negontur na bani. Silo na rete. Yo. Beni sana anu lama sana negontur. Beni siapa ni? Sana Nando. Sepongenda. Sana Sara. Sana Rika. Sana Ibu Mana. Siapa Pak Ami. Sana Oja. Sana Aki. Alay jodoh loh. Ya. Lalu apa lagi? Nanyate. Apa pelante? Yo, ada dua patelane. Yo, sana Rikar. Sana Sara. Kalau tu kan aku tu neri kerana cara. Mana Pomeka? Pomeka. Sana Mawa. Marlon. Sana Rota. Sana Kiluda. Sana Idan. Den duk tak tahu. Ya, ketujuh. Sini aku. Siapa Madonna? Siapa Sarni? Siapa Mama Pastor? Mama Pastor Idan. Sotiku, tak maaf, tak bukan itu. Mengkilala lagi. Yo, halo pinolo tu. Ya para, depa duku ini. Ongaldo. Aku mantai deh. Munya tak ke mantadu kaki. Ongendi. Titi. Madonna Randa Seram di Toto. Mereka sampaikan aku
gereja. Tabe lako kita itu umat Solanasa. Dipakai ada nina na dipamane teurute. Kumua tete sisi salugar dia tahu bokovali. Ena tete sisi salugar dia. Batuan na mentu ularabuku adununasa. Naya kila kosoon so idomite nene na musau bali ko mbay tangala kupu susi tona tu apa sene mana pa sene paliling sene lantang olu sene boka yenna ya te sisi sa kadania me kutanara ila ko tomatua ke deniore madoko tanya la punali pamuko punali na di petanania saba ni garonto te paya teme ya moton di festivalan la konele di ponene e kumua mentu ututo parlongi rarabukulo mai bagi boko tae mora di pasadena rini la di paleko na mananga banua ya mote tu katayanan taisa ni Solanasa. Jadi ya to kita rapulo mai pada bale minnar muida mira na batu ke mate di rarabukulo lumai minnar tobe mo me to punto turun de kai mo me. Jadi yang masih kulambi keadaan CD Yona te sisi sama kada dia tahu balik koko kusunang
Dia mau anu sedikit, kasih uang aja. Jadi ya. Ladin gitu lagi. Dia udah Pak. Iya. Ini enak saya makan. Iya, bisa jadi kader. Ini masih saya. Jadi kemana? Ditolak. Mama minta ini senang sedikit kakak. Sedikit. Pastor. Ya. Kami pun
Kumarata wai matangki kami itu rambutan yang Soto mantu arati Ini tak ada dokumen apa? Dulu damai la masambayang ki apa dulu itu dan sang buku dong buku kada tu laki parampo si tetena tesara lante atu totemo yang itu apipisan na kumuyate at totemo te kumbay susitu harapan ta kita keluarga tondok Kombongan secara khusus lako anak na Indesulu Leto Barana kumua susitu di Pokada para sama kumua aden tu ibadah turana pimpin demai bokin apakah susi moto dalam na Pokada lalu kita nasolanasan satu penyampaian yang apa satu tema di kuah miskomunikasi sehingga ko Susimoto tu dadi lante inan kamsusan lante makaran ketemo jadi utole kukua kami atas nama stasi Bamba Jome Paroki Bokin minta maaf laku kita masolanasan tu yan na to seandainya ada itu seandainya narampu laku kami itu penyampaian umaku kami itulah na ibadah lantai tu temo
pasti kipo kadan duka pastor Kiko Bokin Papa pastorta itu kan solan di tengah siapa aku kebetulan orang dan batu ke pastor Kiko Bokin jadi kukua atau tabe kayang tu di Parampo laku kita masuk nasan iya dole nito kadente kami saranki dari stasi Bamba dan si telaki sorong lako suluki batu anak nate Indo batu suluk tu takamasei dari itu saya minta kepada Elprin untuk datang di iya la siti lagi dekande lepas kata marapu keluarga masusal teinan dulu mitomi kami ta para kupasakin pembatua ta masambay lansangan na ambe na anak natin na masalo amin lante inan doan moy mata lante tarampak kamasusan o puang rampokan dio tingay malagi mi usang madatun mi umamayra ka puang anati ko kaninde kamasusan apatontong kan puang usalingan nito dyan na mamasemi bilang na puang tontong sisolangki tontong kami sakit yang to okuang nalam mete atu mete angkirampo dia tinggal malabit mi labinna lako inde suluki almarhumah Maria limbang Allah apa yang to okuang angki tontong malaku kumua pagarik salah budan na okuang kedenpi kemai buangan kada pesiparan teng akede anak lako temai siu mintu raputal nang okuang tuna tampian menin lapo okuang nakam tula tontong duka ben dikasak barasan tontong sesuatu ni lang katuan na kamu okuang tula menjadi korwan tumatuan na ang sisualan ni an nalam ito okuang ta nalaka turanno pasaka dito marapu tulang mo inan kamasusan yun na tekande uway tulaki pasita ato batang kalito yun ito puang malakukan ni matikaleni ang iparku kamatotoran tekande yate mi pasakiru ke batang kaleki la bila peteng ito matong kisa suruki tungkarani di koden nopaan ng dendin na to lopabutu kamatotoran kamabupuan batang kali labi kamatotoran kapatonganan sa kumbungan anda ko din no puang an maadin larang nero maadin larang kurandana sana ko tu apa kasalangki tuma parentas sulakaw na pinamasalno totemo siya tontong salakona amin. Lalu sangat ambil na anak na pinamasalno. Amin.